осае духтарамро тар кадӣ? ها شلنگرو گیر بنیامین چی شد؟ با فکرم به من تو سحر خوابت نبرد میبینم از خواب بر وقت خستی ҳама қабароҳати ховум бурд ки ай куҷо ховум мебара хусрум то саҳар ранги трактир қиррас када мегӣ ҳами қирраса ай падараш мерос гирифта боша ба худо медонӣ чӣ хеле озура ҳо мошине ки гулиштили шикоф мешава ку ин удо дора ки паданалатуд бо даи сину сол қирраси ӯро мебинӣ ҳеҷ боварим наомадӣ дар даану биниш дастгиёма пеш кардам ба зунукш гирифт и авлоди шумо мегӣ модарзод гулиштилотон шикофа чия табиатане ها خیر دسترخوانی توی رو آماده کنیم گرفته بر нури ту ҳозирам туй гуфтеста охусрум нагуфта ки туй пӯй намешава حالا میشود میبینی ҳолам ту якравита бас накардаи маймун نه تو در اینجا یک روی کرده ایستاده بنیامین е ҳайвон ман ай тарафи хусурмам нурӣ من از طرف مادرم هستم یعنی язнае чаро дахолат мекунед ҳам ин масъалаи оилавии мост ҳамин хел не ту танҳо домодӣ دامادی зунук ич хеле гапай нагира мо дарами ай چی گفتی؟ рост мегум нурӣ ту кам будӣ ки бо ин паданала ба сари моро гапзан шудай ҳамара туту мекана бо мегӣ ман мурғом гумшав кани ай пеши манҷа гумшав тез аблаҳи беақл دمت رو گیر خواهرم را شرمنده کردی بین چی خیلی سرخ شد гумшав уф пуф накун